Kat nang he nang san la hikai yangi ban bod bet ya ki jo ki lenti ki ba ki wei ki layan. Henry amdan pat ki ban keli hatu pila mo ban yeng hala ki jong ki kejan. Hatu pila ban yakun persya ya ki jing ban wan ra ka jing kala ban kentiu lang ya ki imlang salang. Kalenti kamlong kabasok. Kalong kabadap de ki jing ba jing janjar. Henry, ya kito ki ba ang nuot ban pen urlong ki jing temu ki jongki. Usok ka jing tre shitam un pen wandor. Am tang ya kalawe jong pi. Henry ru ya kalawe jong ka imlang ka salang. Wat kuslay? Pimnan kamban yad marway na mark Chief Minister's E-Championship Challenge 5.0 kadon hang ni ban kersyan ya kito ki betemu ban kieu artat. Wat hapdeng giding penkiang. Kenia ka jing yako kan plilat plilenti ya pi bapinyo ya ki jing hikai ki la jing yaram bat ki jing kersyan ha ke bapila ban penpau perthai ya ki sap ki jong pi. Kenia ka challenge ya ka bala penmi da ka sorkar Meghalaya la pinwandur ban kersyan ya ki kamla jong ki bathemai bat ki bedang Sdang. Kalong kerensan ke ban ai jing yarap jing hikai bat jing kersyan ling ba ka Primes Incubation Program ka bakhendai benai. Lada pide gi nong sang snong jong ka jella Meghalaya bala don lupa ya ki kam khai pateng ka ba phikwa ban kintio kani ka long ken kalat ya phi. Ki nyo pusan ngot ki ban sha jet kin yo jing kersyan ki kam jongki ha kerukom jongki grants ha ka ba lai pusan ngot ki ban wan shakmat kin yo arlak tingka bat ki saw po ngot pat ki wei kin yo ka jing yarap ka ba shilak tingka. Nalor kata, pinyo jing mentoy tu, da ka jing sya hikai markmat na ki riu shimet ki bala benanam. Kumno ban sandor ya kakam, batru kumno ban yo jing yarap ha ka liang kapisa, ka yo kahat, bat ki jaga tre ki badan hasilong batura. Kala day kapor ban pen urlongi ki jing posniyo, bat ban pen wandur ya kalawe jong pi. Kapor jong pi kala day menta. Kapor jong pi la day menta. Kapor jong pi kala day menta. Elyon Institute kepada Nongpoh hak arpu artrik risau arhajar arpusau kelas sedang ya ke program nak kebentak samla gi bang not bani ajing Hikai kerpang halor ka National Education Policy ka CUET bat kibai lengba project belatip kum ka New Youth Empowerment Initiative Inspire and Inform project. Ya kini program ke Sngi lawan bani shim bentar wa Merol Bon CM MLA ke Nongpoh hak jangan rangkat usan kopar sengkeli Managing Director ke Elyon Institute Ikong Memorial Kongkai Skills Development Officer Riboy District bat kibai. Habakran kumukongsan uba Amiral Bonsi mulai ku blaker pang ya kene ke institute kabalala aban sedang ya kene ke project kumbala bensyat aka na kebentaban sam ke Hikai bat ki jingnang jingtip ki bakongsan na kebenta ki samla jonggathan Riboy. Shosho ulai ki jingkit bok ya ki kon samla ki beladaban pas ke eksamen banyo akalat banyo Hikai hai program beper ki bakentop ya ke NEP ke CUET bat kibai ke ban penmentoy kalau jongki daga bakenturu ya ki bagian syemeng dengan kabu ban sengap bat ban tip bat menang bahaya ke Hikai lengba ke program bat kani ke jing Sdang gabarit si kindot sibut ki jing dona pengi semua ban panmak napi sen dari ke jing Sdang gabangi persyang nagaliang ke jungi bat ke institute ban ai di sebok perkhat ban batai ya ke coaching ke ban sa semua sepi amut ban ong bangila pas ni ngila yo wan coaching baru ni pas flut kata nagaliang gajong ka institute na nagaliang ni coaching kalong bai pa gi tidunti ye kalong kung jingking ban pun nagane ka nasaliang ban poi sa saliang ipun pun jingking ni ka shop pi ka no pi step ban mare hantu ban jam ban poi sa te ju I'm sim ye kun samla gi jungi ki ba hagi por ke balanda pro ban appear lagi di exam DSC lane MPSC lane kino recruitment board ki baka sarkar ka jukle hakaba pin penkre lagi ban atem lu di gijing keli ke bakong sanma wanu ino gijing keli de persang ban atem bat bakong no persang ban penkre
ya gini aptitude test prepare hagi bagi resource person kisi batai ki halor ki topik ida disebut di topik ko kinsa yo Hikai ya gini gijing persyang kabarit gijing kalau ban betilenti ki kalau masu ternya usai de mo ki habot mo ki adu ka no pinjai gijing tre sitong gijing ki ke coaching maybe kalau amde 4% 4% like 4% kababun hi percentage kadai kajing sempang kajung pi kajing pensitong kajung pi barwan tista kajing coaching ki semua perkhat go pi yo pen kam yaki